کردان رولکه وانیا برچاف د دەستپێکەل دارخستنە خۆپێشانداناندا لە سەرانسەری سووریە و ڕۆژئاوای کوردستانی هەبوو بە تایبەتی چالاکوانên کوڵشامê diman. Her çalakvanekî Kurd çîrûkeke taybet heye. Şiyar Xelîl jî yek ji wan çalakvanan bû ku li Şamê weke rojnamevan kar dikir. Ji ber vê jî ji aliyê hêzên ewlekariya Sûrî ve hate girtin. مداهمه كرن قهوه كامل اشتبوا مداهمه كرن وامبرن تقريبا امدوا حفت مربون حفت مربون امبرن فرعي فلسطين سيمها ام فرعي فلسطين مون بعد سيمها اخضر ابراهيمي مندوب الاممي تدخل كر ام درخستنا محاوله عندنا عدرا دو سال يعني يجي سر هفده 2 سال و5 روجا ام حبسه سوريا دما Girtî dibêjin eşkence tiştê herî navdar e di zindanên Sûrî de. Şiyar jî behsa çawanî û cûreyên eşkenceyê dike û heya niha jî cihên eşkenceyê di canî wî de diyar in. پر اساليب هنا اساليب الشبه امراض ذكرن ام بونت خاصه دستي ما قريت دون بجغره جسمي مدفن حتى انه تشتن سر جوني ما هنا يعني هنا اثار تعذيبي هنا تافي وي ام ذكرن تشتكان وي خب بساط الريح ام سر قريت دون دهنين هفدا والماده خاصه Piştî 2 salan şiyar tê berdan û berê xwe de qamişlu û ji wir jî bi qaçaxî berê xwe de Bakurê Kurdistanê û dibêje heya niha wî dayîk û bavê xwe nedîtine. انه هي خطريه لسر حياتي ما يعني وحتى انه كاز نكون تكفم ميليشيات اسلامي بربون نرجي سوريا داجي يعني تنكون حر منطقه كي تدو حاضر بب يعني عفرين انا ازنا شما هين قوب قرتيه قوبي تركي سوري هين قرتيه Şiyar ne tenê ji ber ku çalakvan û rojnamavan bû hate girtin. Lê ji ber ku Kurd e. Ji ber vê jî ew dihate eşkencekirin. Bi berdewambûna krîza Sûriyê, çîrokên girtiyên Kurd di zindanê Sûrî de berdewam dikin. Şiyar yek ji wan girtiyan e ku 2 salan di zindanê Sûrî de girtî mabû û rastî eşkenceyê hatibû. Niha weke penaber li bajarê Entabê dijî. Cumart Hemdûş, Rûdaw, Entab.